je odluku izvršnog odbora Srpske napredne stranke o isključenju stranke sledećih članova: Anita Milošev, Boža Ivankov, Veroljub Ivković, Zoran Ivanov i Ivica Ivankov. Obrazloženje: navedeni članovi Srpske napredne stranke su se u dužem vremenskom periodu oglušivali o odluke povereništva Srpske napredne stranke i politički delovali samostalno. Na osnovu prikupljenih informacija, izvršni odbor je nepobitno utvrdio da su imenovani članovi radili u interesu drugih političkih stranaka. Iz svega navedenog, izvršni odbor Srpske napredne stranke doneo odluku u kojoj konstatuje prestanak članstva navedenim članovima u skladu sa članom 22 statuta, a na osnovu člana 63 stav 10 statuta. Ja bih još želeo da kažem da smo nakon formiranja povereništva u Dimitrovgradu ponudili saradnju ljudima čija ste imena malo pre čuli, cenići to da su oni jedni od osnivača Srpske napredne stranke u Dimitrovgradu, da su dugogodišnji članovi i da su Srpskoj naprednoj stranci bili mnogo pre nas. Sa njima su razgovore imali i visoki funkcioneri izvršnog odbora iz Beograda, međutim, sve to nije urodilo plodom i oni su odlučili da podrže aktuelnu vlast u Dimitrovgradu. U razloge za takvu njihovu odluku ja ne ulazim, ali je neobično da su na vlast doveli ljude koji su do tada žestoko kritikovali. I na kraju, i pored toga što su u medijima često bili nekorektni u svojim izjavama, mi im želimo sve najbolje u njihovom daljem političkom delovanju i želimo da ih zamolimo da ovoga puta shvate da ne deluju i ne rade u korist Srpske napredne stranke, više nisu članovi, i da u sledećim izlaganjima moraju da se ograde kada je njihovo političko delovanje u pitanju, a u vezi Srpske napredne stranke. Pitanje glasi, vi već duže vreme govorite da su oni isključeni iz stranke, druga strana, ovde isključeni bivši već sada članovi SNS-a, su uporno to demantovali do sada, vaš komentar? Pa vidite i sami da je odluka donesena još 25. jula 2013. godine. Nama je to bilo dovoljno. Mi smo dobili potvrdu izvršnog odbora da su oni isključeni, istu odluku su dobili i oni. I predsjednik opštine, i zamenik predsjednika opštine. Sve ovo vreme su oni to znali. Na kraju krajeva, ako ih je interesovalo, mogli su da pozovu centralu i da se informišu. To nije bio nikakav problem. Tako da ispada sve ovo vreme oni manipulišu sa koriste praktično ime Srpske napredne stranke bez ikakvog osnova. Mislim da je to manipulacija, da nije korektno, jer ako nisu podržavali već ono što im se kaže i nisu držali neki pravac, onda su ili trebali da se iščlane ili da se bar ne predstavljaju kao članovi Srpske napredne stranke, po meni je to pošteno. Da li ima mehanizam vaša stranka da ako neki od njih i dalje pokušaju da se predstavljaju kao članovi Srpske napredne stranke, da to demantuje? Mada je ovo sasvim dovoljno. Pa ja mislim da nema više smisla da se oni predstavljaju kao članovi Srpske napredne stranke. Sada je već jasno da opštinsko rukovodstvo u Dimitrovgradu nema podršku Srpske napredne stranke. I šta će oni dalje da rade, mislim, sa time više ne bavimo. Mogu da se predstavljaju kako hoće, naravno, sada već može doći do ozbiljnih posljedica po njih ako se budu predstavljali lažno. To je lažno predstavljanje.